Koliko kalorija jedem u cijelom danu da bi održao ovakvu liniju? U principu je između 2000 i 2500 kalorija u danu. Treniram 4 do 5 puta tjedno i gledam da na mojih 80 kila minimalno nesem 150 grama proteina. Pa krenimo od doručka. Prvo kava. Kavu nikako ne izbjegavam. Šta god da doktori rekli, ja je neću izbjegavati i to je to. Nakon toga proteinski brownie ili nešto slično tome i probam voće za doručak. A ručak u 90% slučajeva mi je meso i povrće. Ako jedem doma, ove Juice Fest meal prepovi me spašavaju. A ako jedem vani, pokušavam da ne bude masna hrana. I kao što sam rekao, gledam da to većinski bude meso i povrće. Za večer ne imam vremena i tu si dan truda i volim nešto skuhat. Ali kad sam ljen i dalje opet me nekad spašavaju ovi meal prepovi. I kad se sve zbroji na kraju dana, to je cca između 2000 do 2500 kalorija dnevno. Također pokušavam piti minimalno 2 litre tekućine dnevno. I glavno pitanje će biti da li ja ikad jedem slatko. Pa normalno da. Ali to gledam da ne bude prečesto, eventualno može jednom u tjedan dana. I to je u principu to što ja jedem tokom dana da održim ovakvu liniju.